ke parti UDP. Hagabom. 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 Banang penskam susu yak jinglong dekat ki nong ilam jong seng UDP Homesning constituency ki nong ilam jong parti na Homesning ha kajing don lang jong ki nong ilam bahakamat jong jela lapan long yak jing penskam mi ki nong kitkam ki menshwa ki balade panjit na ki para nong Kristyan na ki unit bat ki circle baper hapok kene ke constituency. Haka sing sajan jong kata yopat kata haka khatnyo tarik unopra ajar arpar la penlong yak jing penskam mi kinong kitkam jong parti haka ba yak te jing lang la penlong ha Homesning Town Auditorium Hall haka balawan ban penskam yak te kinong kitkam da vice president ke parti jong jela uba Alan Tridkar haka jing don lang jong ukertong yukon election ke constituency uba Sunshine Makri nang tau presiden jong UDP Youth Wing Homesning constituency uba Watson Karkrang u secretary uba ADG Karbani uba Rocky Kela uba Bipul Rentatiang kentup de ya giwe-giwe kinong yalam bat kita kibalayo ya kejing penskam ha kete kesengi. Ilong kum ka masih bala te telai nak mut pendeng yat mat cengam klang bayat mia turut Ilong kum yang kongu kalin ti sya ingin tem Shuya lembut kang ai mengle Labun tuli kisam kum kablang basat hasan Rasa satan kishin nang pegai sahu uklin Shani shatain jungi shu saduk shu sarangi Syai ke development shu kumni ya sasalen Bom haka bom Nyombet haka bom Bom haka bom Nyombet haka bom Kawe lama ka UDP siya trong ng ya kenting Kawe ka sir iba sunshine man kiyo ka tayo sing haka bom Oh oh haka bom Oh oh Tangki cingar tatin haba pai shaki nong rap kat banan mi kisni shu nang duk shu Kum ka jing kerku kerdo ya kertong ya kon election ki nong kitkam ki balayo ya kejing penskam ha kene kesengi kila yelum ya senyang pisah banai syau kertong jong parti uba Sunshine Makri hak ba ya kene kesenyang pisah la IT do ba Alan Tridkar syau ba Sunshine Makri hak kajing ya sekilang jong kita ki nong ilam ki bayo ya kita kejing penskam Baba ini yang berhati. Kalau bapak kita kedua yang baba lainwan yang jingjau. Oh, besibun so. Shani shatain ng sningi dam kam ka chikala Ngi kwa unang yalam uba hok uba shisha Hai baba sunshine ali lok ngnya tli Shibun ki jing tay kin sawan shatain jungi Bom haka bom Nyombek haka bom Bom haka bom Nyombek haka bom Kawe lama ka UDP siya trong nya kenting Kawe ka sir iba sunshine man kiyo ka tayo sing haka bom Oh oh haka bom Oh oh Mau pi bagani ka meeting kade tangga meeting isi member yang ka parents body tagi nong kitkam man penskam ndai bangi khot lut iki unit baro la dangi khot lut baro ngatrai la long ka meeting ka bahe ba namare gini kisi la bon ba unit la de form ajan bon teling la jan dep sastang kendiat ndai ba bon majority hi 90% ngila dep ban form unit la dangi khot lut iki unit baro ginum yam jaka hande ngatrai dan kam la madang kane ditang isi member memperskam ya ginong kitkam ginong sopla nama gi mod heban bo suki bon ngila rai ngin bon det maragi ong dang ke isi member kano memperskam la dangi khat bon along ka meeting ka bahe ba ni turwa ya sakri paipa lengba ka sensar khadar ka bukhut ka basuba ni turwa ya ka sakri paipa lengba ka sensar ka khadar
kabalarkam bat seiso kabaktin nongway ki ong result oriented governance bat kabalai kasyakri pagba lengba sensar khadar klem dapat siliang yano ru. Jadi halor kini gilai mau bersiu ba ni sawanra yaki policies bat program kiban tei yakalawai jong kejela kejongi bat khamtame yangi yangi kum kitrai muluk habibi pai khmat syaka rukom long rukom man kesensar khadar menta ngilahir bon sud ho nyiru ngidon hapo ke sorkar Henry haba nombor jongi ulong ubaduna syam jing ban pun urlong kino gijing angnod kiba upai pa babun balang uangnod Henry wat lakataru kajing don jongi ke sorkar kelak khanglat ya kijing temu ban le thambula ya kapisa pagba habun giliang nomor bun kiba kentho kentha kiong balai ke UDP kami no balai ke UDP kadang yaine bat kanika sarkar MDA kajing juba pangai kolong ba habafi penjob tang riumut nomor saar ngun ngijob hi nomor lagi by election nilai trei borba bat RC nila job but ngijob lightly by election nrai artri gire giba job thamai but ngiri sadon kumba prangot ki MLA hangthi hiyeng dorbar thawai ngong phindala penjob laifu arngot hangta se kentho kantha sekali ke UDP kale ayu ibangil ayo banya penskem MP tingi kwai baborok ki bedon lang ni nadu kilong kumi kilong kapa berkisamlah ban penetration tom kumnu bangila ban warra kajing job holi usnam arjar arpulai kadon sisya kajing kerban baga parti dipikan job ka umsting konsusi bar umdi ta pa umsting konsusi ngi bah riboy district ki pro kowai kadon sisya kajing kerban bar kamtam kibun ki porlok porjor ki papai khman sya ka parti UDP ha pa umsting konsusi nemar ba katkum ka report ba kiyo ki ong ba kadon sisya kajing kerban bangin job stang bangin tresh tom borok ki nong kam we don lang ni nadu i parents women's but ki youth stang katu kani bnai don laban ong stang hapo ndrupo singi nyopo singi stang hapo arbnai hende ni trishtom ni ya dudam duthya kumno ban wara ek job ha kani ka constituency ke jungi je kumba pitip ki nong menta ki voters ki badan postong ki tuna shu ki lai pra hajar haki por womenshwa ka party ke PDF ka job tang belum katu kat ni tika UDP ro meswa kam dei baduna hendai mentapat ngi iba ka jing snok tilang ber ki porlok ki bathmai kan don sisha ka jikar ban wara jing job ya porok ki porlok ki badon lang ni stang ka jing trishtom jupi ban kumno ban punya wara jing job kedan gue ke benta ki kentin ya ke bagi babun ki paiba hangman ki jaka ki kran ki ong ba piabot jaka parti UDP kapati UDP kena ini untuk KJP. Ndai ya ko banta ya ke bang fa kan biang saya sin hai por banta lamar ba masa satnat bhai ke slogan ya ko bun ki san halang ki konsona ki satnat bhai pata ini sia banta ya ta ki amba hari la jong kat bomon hari la jong kat bomon ndai dari phai pat hausnam araja kat kha ni patai ke so hari la jong kat bomon ni ai Congress Party at Presid ni pata bang hari na jong kat roman ni ai kan NPP kat Presid ni pata hari na jong kat roman ni ai BJP RC ni pata hari na jong kat roman ni ai SPCC bagi total bar fight ki ai kan National Party South South Seat Henry ya ka parti UDP pi ai kan Dusit PDF South Seat SSPP RC ni pata hari na jong kat roman Henry kedua parti ini ketat ni ayat kat asil baka jingli gobun baka parti UDP kadayu Henry nak kendang berjangan ba ayat 30 plus ke parti UDP ba sampai asam ada apply
ke parti UDP kan le nampak UDP ke parti UDP kan le nak bentang kajala kajumi ke parti UDP hagabom ngis kamba ke parti UDP hi kani ke ganti ke menta nomor balik ngangladun ke parti UDP nglasuto pat menta ka smo kemen kata kejingian lenti ke ba ngis kamba ngin pois la thong hakipor pelalik imlong kumne ngani thu pi ngapai sakadiang i tong UDP ngapai sakamoni i tong UDP ndre menta wat na kiwa wegi parti bilai snok tilang kombonong ba dipul renta tiang nong yalam basit hem jong PDF balik adon kat hangi ba Watson bolong joko kongres ba Aibor bolong joko kongres borok kini don ne klem de nyo jadi tak ada ba mi denti ba kejingjok hau news nam araja apply ngin poi bet syakto ngamnung kren bun kitien tang kini kitien khuble sibon ap we ya kejing don rekat kejung pi kejing trei mon sobha kejung pi namta ka imlang salam kani ka lawe jongi ka lawe jongi khun ki kiti jongi bat kejat padre hi borok we